Men birga men Niko бүгін бізде Ашуақ деген ютуберді кен салатын боламыз. Қазір мына жақта бетон деп жазайын. Ой, не ашылып кетті. Қазақша ауыстырамыз. Бетон. Бетон. Міне. Оранжевый бар, оныкінде қателеспесем достар. И көк бар. Қызыл бар, и қандай бар. Қоңыр бар. Оның аяқ киімі деген қызыл түсті болады. Ақ бар ғой айтпақшы оныкінде. Ағалайық. Жарайды, тұра берсін ешнәрсе. Тиіспе тұрған жоқ. Бетеміз. Ашу істекші бүтілеген. Дұрыс деген. Примерно. Жерінде. Ақ болды. Жерінде. Жабыстырып істейік. Жабыстырмай қойық. Бір талды істейік. Бесе бір түн оқады. Önde dostlar. Şu vaktin skinin қатыса алмаймын деп айтты. Бірақ мен оны көремін. Подписчигім. Бірақ скин жаттамаған оның достар. Ма бір түрлі болады ол. Мына жерге ақ қоямыз. Тоқтай тұр. Жабыстырып істеу керек па не сонда? Жарайды, бізге бәрібір қалай істесек де. Достар. Бітеміз. Ne? Güç var. Қалай еді достар? Қытай тұрыңыздар. Бәрін сындырамыз. Қазір стопқа қойып тұрам. Бәрі дұрысталғаннан кейін достар бастайтын болды. Так, достар, міне осылай етіп жасадым қазірше. Оранжевый бетонмен бетіп шығуымыз керек біздеген. Şu уақыттан скинін. Мен кішкене болсын білетін жоғым. Не қабылып кетті ғой. Достар. Мына жерге қойылмай қалды мане. Онда қойып жіберейік. Нәдірге лайктарыңызды басып отырыңыздар. Құрып отпай. Тез-тез басайық. Ne осылайына қуалып кете береді? Енді аржағын істеуіміз керек. Кішкентай болып қалған жоқ па достар? Olmayın kışkırtıyor. Какого салаш? Время. Dostlar, қатып қалды оны.
Так dostlar, meni kun kıldım men. Normal uzun etu gerek etnan. O da kosulup keteverit. O senin de точно жетет деген ойдам. Amba mına жерге koyup koyakшы, кедер кетип турат. Бесе. Alıp ketken. Osu normalni mi? Uzunluğu. O senden normalni uzunluğu. Tompak olsa da bari. Skin naranja ekan bari. Bari şu vaqt salganda oranj betonni unutmaydi. Betonlardı alsa. Dostlar şu vaqtdan skinni unutib qolgandim. Bo'lmaydi olay şu vaqt skinni unutsam. Eng oңай skin şu vaqtku. Keleside qaysin skin salak kompüter. Ne? Hazır dostlar. Videonu tezirek nistip tastau gerek. Alıp tastau gerek. Hazır. Hapisi жұмыс көп екен бізде. Адамның бетінде түспанмын мынақта. Жоқ қой достар. Қаяқтан аламыз оны, қаяқтан табамыз. Бар болғаны сондай ақсатым бар. Ne tamamdan öndesiniz dostlar? Dostlar adamın besini tak dostlar onda bizden sarbetinde aldık ama şu anda hadi shares ben stikla tabi shares bağlı bizde dostlar adamın evet yanında olacak sarbeton ben stisalık sarbeton ben dur basa bari Osman sarbas болып достар. Кешірім сұраймын. Aldık. Dostlar Murat Bek'te bir ayağıyla koymak Mikon. Boldu olsun. Azak şansı olur. Dostlar. Tağaltmış mı? Dostlar ne yok mı? Geliş olsa onu adem etip saldık.
Aman. Evet, berabersin. Saksak baldı mı? Bir narsa yasak baldı mı? Nande neler var edi o mu? Gözü. Gözü beton. Kırılgan beton. Onun gözü kandaydı. Olsunday mı? Ya olsunday dostlar. Oy. Ve bana jır sındırıp koyabilirim. Sonra jır sındırı gerek. Jo dostlar o jirde. Tupik etvadım o dostlar geçmişsin tupik etvadım. Şimdi yok kalmadı mı? Evet bir tane tesadüf. Dostlar bulmaydı ki buna. Basın kışken devre yedik bir beton var. Dostlar ne yok ettim ne var şey? İki beton yok. Koz onda bizde kanday boladı. Oylap tapkan təsile. A bit of stick. Berber o dostlar. Berber adamız bu ya dostlar. Olsunda box. Ben şimdi bir beton. Stater. Fönlerine Caşık dursa kesinlikle kat söyleyeyim. Kat söyleyeyim. Jay kolunca sek. Caman çıkartkan sektı o ya. Dostlar. Şimdi sen katıp etse. Evet diyeceğiz kol. Ne bu? Ne çıkıp mi ne? Kol emes. Başka da çıkıp ne? Yemin o maymun. İşte şimdi konuyumuz dostlar.
Bu ne verimler. Keş batıp keteverir. Jarık. Kalır. Всегда день. День. Tanesi ettir böyle de bir gözü yazıp tısladıydı. Dostlar niye çıkıp gitti var ya bunu? İsim verme. Bak belli. Şu vaktin Двойник olsun da iyi olsun daha iyi. Buldum da şu vaktin двойник. Ya şimdi doğrusu tercih verip. Bu oldu. Crash bak battım mı? Neden crash mı? Elde normal çıktı ya dostlar. Çıktı. Normal çıktı ya. Dostlar bir saatte saldık bunu. Bilirsin. Jarık hazır saat bittin. Videonu kozadım bulan. Tak dostlar. Aşağıdan ne oldu çıktı bunu. Aşağımız. Niye yoksa oldu bunu? Komentarlar yazıp gidinizdir. Aşağımız kotaydı. Kim bunu? Aş vaxtında двойник. Tak dostlar biz yine şu vaxtında двойник'ini salıp bittik. Tura almaydı buldu egin. Aş vaxtında двойник'i tura olsunday. Siz de bilmeysizdir aş vaxtında двойник'i dep жазсаңызda tura olsa skin çıgat dep ötürkten lakşan alıp koyak de. Dostlar osman video ayaktanladı. Aş vaxtda bitip saldık. Aş vaxt bitti bomay aldı. Просто bizde adamın tüsü değil mi? Hangi tüsü komentarları yazıyorum situ aytabilirim. Sonunda yok oldu. Soşun sarımın sağa saldık. Jaraydı dostum video ayakta sizlerмен болған мен Miko kızı. Hoş sağ olun.